afra in fact Emma arahosam we see wa Ghana Hasemba Kaya. It was 3rd June 2015. And na nipa womun kabin shem omo ebinomo omo kwaba bidrun crime ebin so omo free crime ya womo prepare dia ba atukwan akoba bi omo ko circle ebinomo nso so adwuma omo pon adwuma ensuo nti ye pe ba bi agina na yaboabo ho na fei yakọ na in fact eya rehosem enra 3rd June say ye kai saa day see ye kai 11 years na arehosem so sinra enra be around be 11:30 na emu bi 9 near monitor the cost one crime 3rd June 2015 enipa wui enipa ehye ebinum so preprai one ensuo to na nipa no se oh ensuo babo me de ma me pa ba bi nyina na me fa mmom ho ba se nko hu ya ne nko fa nsuo ne nsuo ne mo no ontiatia mu nanka ai won fa nsuo ne nsuo no se ne mpaboa na befo se na tade na den o enka nya ne saa but o se oh yem pa ba bi nyina ana ebinum ko gina filling station na nsuo ejiri na eja enemu abusiafo asem yawa se ye kaya enra before sa incident dia meka ho asem videos na wo hwe enra de no adenta enafi makola arahosam we si nra etinra omo monitor ye nuanom TV3 fo no hu se Alfred okoha no abesia koha okoha no abaha okoha reports ena eba ntinra fire for no my busy nadmo for no my busy very busy acha se asam no areho tikenra 11 years ya wo mo kra no mo timi survive ya o mo prepare no na o mo demand se bosha ye se o mo kra ye ni so ene mo hi o mo sankan na enra nwumre nsuo that's what the tongue can enra de ye susu ye nya bi anka so saa asem tienra you are confirming to us nkran nsuo no toye no areas bi o ho a few minutes after say nsuo no egugu no na eho nyina flood. Oh yes, especially ahomachi die no mempese mebo area bi dey say me the time boss say affect some of our colleagues are watching sabro no so and for security reasons mempese mebo bro no na obi ahu say don ete Akoma na asa and be but areas ni bi aflood there videos ne pictures yenya from your colleagues yeah share me so Facebook area hono enye asem keto akra na eto ye no amwa e wo kwan bi aso san se ensuo no so meka se etompimu because enura after 7 ya na me e wo se me free office no ena ensuo no start ye enti me metina habe 1 hour am free habe 8 something eko fie ena anadwi be 12:1 mu hon so e sign start ya na enya asem keto akra na chese di kan to be 7 no kura sha ensuya ato enura nyumre 7 ene ahomachi be 1 ewo entwe kwemu no se don enya asem ketwa ensuya to papa area bi ho attender storm ni ade a na enemu no na enya asem ketwa ni nyina na aka ho bi ama sede enkran ha ensuo tayi efam yaye bi no
ama yasan akosa same situation ni a ama amanfo enema afo akonkrofo den afankrofo fie ene ade a enya asenketo but for now yenya any reported case say ebia ensuo na for obi ana bibi etisa said de eto anadwo no ade achi afei na yaba edwuma a yesan so abefam na yabo ekiri ahwe areas na e flood ye no na yahwese so nyame ya adom ema japade na sese ya na asibia efa obi a yetumi e de ho so report ama etiefo tinipa ba ko na Adenta news site e de no wo free mu which has been confirmed say oba yes free mu number jo and almost say story building right a story building nti eno no de no enye flood na eku na se ensuo na farm am no nemum no a story building na omo etim no na edwiriye edan no ne bu egu omo so eno na de maame no wuo no eba enura edwire no ansana eja no nso de no to police barracks no nti enura akoye 11 years e de ema June 3rd disaster eja ensuo to yema idashi yema nipa be se 150 ewu e won kramantem ha 2015 June 3rd no na enura eye de 11 years pepepe ene se enura ensuko na bisan to ya ayi afa baby ama ijanso hye e wo baras bi ye dan ebugu ni ade a ase akoye arehosem takra because enura no na enye adepa ye yidi areho dada ye kai mfihie du baako a adehye wo ha ene aduonum to anananom wansie do ewo eja ene ensuye mu na se enura na ye mfihie du baako no ya sanso enye ja hyehye ne ensuye ene dan a ebugu ni ade a enya ade a nika obi beka se ase history repeat ho na emum de we no ene se casualties no na ewo fam ameka se apart from edan na ebu eku maame no so far you nyan recorded any casualty bia said the medical aka no ade achi afi na ye be fam na yahwe se ensuie no nso so no se efa obi ana se ehonsem tesenya na yetimi abho amane. I see. Na Kwame mami Musawe be kai 2015 reporter later by investigation mu ye almost say a poor drainage choked gutters Odo River Basin no na hono na flood and started free and a whole lot you see planning urban planning sanitation near there a challenge at the Mayentina you go through this but and crying na say man penny call UK or can one say problem no yen so ye ka ho bi as e baby a na ye turegu baby a na ye pia bibigu baby a na ye sidan so yes share bibi I mean one crime who said the crime it here but yes share bibi as o mine I mean yeah timamufo manfo na e wo mani mu no enkranfo ma share bibi panimfo so e di tumi ama omo that report no guide yen am yetimi ye niam bi ye de ye hu de Sir John meka say yensuya bibia emfiri mu because etiefo beka na wahye no nso a 2015 abrasa arehosemi esi ye no na omampani John Dramani Mahama sata no no na tie gwa so say Ghana mampani enti ade chen ye ya eye June 4th no okọ sin ho ekoka side to gatre say e wo say omutumi eye proper drainage na omo dredge the Odo river no ne sa ne ma no say de be ya dan kwama bi that trench me see no ebi NCBM but me no kese isa no pay ya ofuka akose ekwohwe Odo river basin ni ma said the the value is the same I said 2007 Ghana CB for air bay the value is the same enya de say entisan bia aba every bia ensu beto kese no eyi ema ebufa so enti even adwadifo a omo ewo saa Odo river no ho Odo na pedestrian shopping mall hono ma ehoshe maybe any ade nyina they keep complaining say ensuo no eto kakra bi a edaso a eyifa wo mo and arehosem ne say ada obebu se bi excavator esi Odo mu ya omo excavate mu ache enetie ni bi afi ni ade no wo mo tie ya na omo de agu konko so ewo ano hono ma nti nsuo to pe na asen pia saa anya na asan de akogu ensuo no mu a ase edum omo ye no eye cost 90
because emphasis bia emma so enti saa said na ehotie the situation na empetem hotie a e de saa trench ne baaye no as we speak saa na etie nsuo to a odo no eyiri efa nkrofo ne ade. The only difference I say o maye concrete eyiri epreja eyina basro kaskra, but so the volume of water efa saa odo no mu na enye big enough say it me contain ni nyina e de lagoon mu said the ebeya nsuo no enyiri ni na e na aka ho bi ama still wo a etete ben odo river no no nsuo to a eda so a e ha wo mo nti meka say yenye bibia gidigidi a e kire say ase yesunya bibi efri 11 years ago you see yenu say you betumi e de prevent future occurrence wo de eto yen e ma yedi hu awerho kasa bebre tro ho nkrata tententen ni ade no practically enya de say yaye bibia e betumi asesa bibi efri de 11 years ago. As en crowd flooding no ebedu baby enye news. Oh yes, currently crying news ensuo nya tope the obi aka osabre yira fobi. Sabre yira fobi, and it's true because ohwe baby aye a waterlogged area kakra kra be ka say ensuo to etimi contain ensuo no kakrama eyiri ententem na ubedu ho na de na me ato ne project ho ma all failing. And all failing no obi a owo downside of that area no and the kwako affect no ono afele or the save na otimi na wasi ensuo no kwan nti wo na na afo no the next ensuo bi e beto no e ho sunsanso ni nyina e ba so ene ade nti no nya de se bibi e besesa until se yenyan kasa timamufo no so so ayeti kuru no yebetumi asesa yesu ene ye ban afri nyema bi ho a yebetumi aboala ye nyina ya twe ho afri saa enyema no minia Kwame Asante me da se observe oye ye reporter wo nkran ena o the situation in Accra dia my mama ni